Dobro jutro Milivoje i dobrodošao u još jednu epizodu podcasta Podlup. I ja sad ovdje namjenski namjerno kažem dobro jutro jer znam da si porijeklom iz Crne Gore pa se vodimo onom našom graničnom linijom jutra do nekih 12 časova. Ja ću te ukratko predstaviti, pa ako pogriješim ti budi brz da me ispraviš. Dobro. Milivoje Pantović je istraživački novinar, porijeklom iz Crne Gore, živi u Beogradu i ono što, koliko ja znam, jeste da je specijalizovan za područje i unutrašnje i spoljne politike, ali i onoga što je podjednako važno, a to je kultura. Bio si i novinar i urednik u srpskim novinskim agencijama i Tanjug i Beta, radio si na B92, u listu Politika, bio si urednik u Insider produkciji i bio si ili si dalje dopisnik iz Beograda za Balkan Insight. Ne, bio sam, a sada sam freelance novinar koji sarađuje sa regionalnim i stranim medijima. Pa ja ovo posljednjih, nekoliko mjeseci, ono što sam primijetio, što sam vidio, jeste da su tvoji članci objavljivani i na Al Jazeera, i na Regional Al Jazeera, i na Euronewsu, i Middle East Eye, i mnogim drugim relevantnim adresama. I upravo zbog toga sam negdje i smatrao da si jedan kredibilan sagovornik na današnju temu, a to je Kina. Meni se negdje čini, sad ti mi ispravi ako griješim, ali da nije samo u Crnoj Gori, već i da u regionu fali razumijevanja o tome, odnosno o kineskom uticaju. Iako međunarodni angažman Kine jeste često manje vidljiv od ruskog, jer nije toliko direktan, ništa nije manje prisutan i utječe na sve države u regionu. Pogotovo kada se radi o propagandi i o dezinformacijama, nekako je to teže uočljivo. Sad, ti meni reci, zašto se ne govori toliko o Kini kada je riječ o dezinformacijama? Prvo, dobro jutro. Hvala ti na pozivu i samo mala ispravka, nije poreklom iz Crne Gore, nego državljanin Crne Gore. Što se ostalog tiče, dakle, Kina ima totalno drugačiju metodu od onoga što smo mi naučili sa ruskom mekom moći i ruskim uticajem. Prvo, Kina sarađuje isključivo sa vlastima. I to je, kada je Srbija u pitanju, poseban problem imajući u vidu da u Srbiji su opozicije i nema u parlamentu praktično, kada su svi mediji, oni koji nisu pod kontrolom su obeleženi, dok oni koji su pod kontrolom rade po sistemu propagande, a ne jednostavno ne rade novinarski posao. Dakle, imamo jedan autokratski režim i on u stvari obavlja kao podizvođač radove za Kinu. Ti si lijepo to objasnio, Kina je malo opet drugačija priča. I ne samo da ne postoji percepcija o Kini, već postoji s druge strane percepcija o Kini kao prijateljskoj zemlji, što pokazuju brojna regionalna istraživanja, poput onoga koje je objavio nedavni Globsek i IRI. Tako da kineski modus operandi jeste znatno drugačiji od onoga što dolazi iz Rusije. Kada bi se to stavilo, da kažem, u jednu paralelu, pa neko htio to da uporedi, tu bi se moglo izvući određene sličnosti, jel tako? Poput uključivanja zvaničnika u širenje tih istih narativa, propagandi i lažnih vijesti. Međutim, postoji i mnogo više razlika. Koje ti tu razlike ključne vidiš u modus operandiju s jedne strane Rusije i sa druge strane Kine? Pa recimo za početak, svi znamo da Sputnik radi u Srbiji i da je on registrovan kao domaća firma, da nije kao strana firma. Međutim, vi nemate medijske organizacije, kineske medijske organizacije koje su prisutne u Srbiji. Imate, mislim, jednog dopisnika i to je to. Znači, sam pristup, kažem, je drugačiji zato što svi resursi srpske vlasti, odnosno srbijanske vlasti, govorimo o botovima, govorimo o propagandnim glasilima koje se nazivaju medijima poput Informera i sličnih, su stavljeni u službu vlasti koje, opet kažem, pravda svoju saradnju sa Kinom na takav način kakav je. Sa Kinom opet neke stvari dolaze do izražaja, znači Rusija i ruske investicije opet drugačije su organizovane u Srbiji u odnosu na kineski. Mi znamo recimo da kažem
Najpoznatiji primjer je NIS industrija, kupovina naftne industrije Srbije. Međutim, i tu nije, mogu reći, čak ni bilo ni previše istraživanja oko toga kako oni posluju, šta rade, gde završava novac. Jednostavno svi znamo da je rudna renta niska zbog njih i tomu dođe otprilike to što se tiče ruskog kapitala. Samim tim i ruskog uticaja i samim tim obrađivanja rusko-srpskog prijateljstva kroz medije. S druge strane imamo Kinu koja je sve prisutna u industriji. Govorimo i o Železari, govorimo i o rudniku u Boru i tako dalje. Pa, konkretno u Srbiji se primjećuje očigledno koordinisani napori i SNS-a s jedne strane i kineskih partnera sa druge strane, da se Kina, kada je riječ barem o pandemiji, ovo koliko sam ja pratio, pokaže kao izvor velike podrške Srbiji i srpskim građanima u borbi protiv pandemije, a uz to, sa druge strane, da popravi utisak o načinu na koji vlada upravlja krizom. Pa se tako sjećamo da je bilo u, ja mislim, aprilu, ono veliko istraživanje koje su mi ovdje radili u Digitalnom forenzičkom centru, a koje je pokazalo jednu koordinisanu aktivnost botova bliskim na Twitteru, botova bliskim Srpskoj naprednoj stranci, da se s jedne strane prikaže Kina kao zemlja koja se uspješno izborila, kao jedina zemlja koja se uspješno izborila sa pandemijom koronavirusa i koja je sada spremna da pomaže ostalim zemljama, uključujući i Srbiju. Međutim, ono što je bilo začuđujuće u tom trenutku jeste da jedan od narativa koji se širio Twitterom, pomoću tih botova, odnosno njihove mreže, jeste da EU ne radi ništa. I na taj način se stvara jedna potpuno pogrešna slika koja se ni dan danas, rekao bih, nije ispravila s obzirom na postojeću sliku javnosti o takvoj situaciji. I mi smo sad, nas dvojica smo govorili o tome da jeste Srbija jedan od glavnih, kažem, proksija za uticaj Kine na Balkanu. Međutim, da li pored Srbije postoji još, da kažem, ili država, ili neki politički aktivisti, ili neke grupacije koje služe kao, da kažem, facilitator kineskih aktivnosti na Balkanu? Što se tiče ostalih zemalja, mislim da je Srbija ipak na prvoj liniji. U svakom pogledu ima tu nešto i u Mađarskoj, ima nešto i u Crnoj Gori, kao što rekao, svuda gde je prisutan kineski kapital, ima i kineskih, da kažem, agenata i kineskog uticaja, ali ipak Srbija ostaje u fokusu iz prostog razloga što je ona najveća i u spoljnopolitičkom smislu najvrednija zemlja koja je na pragu Evrope i još nije ušla u Evropu. I to je veoma bitno zašto je prisutan kineski uticaj i u Srbiji i, kažem, delimično u Crnoj Gori, zato što su to dve zemlje koje su najdalje otišle u pregovorima sa Evropskom unijom i dobra su spojka, jer s jedne strane pruža se mogućnost ulaska na tržište Evropske unije putem ove dve zemlje, a opet ne mora da se primenjuje regulativa zaštitna regulativa kao što se primenjuje u Evropskoj uniji. Ono što je meni negdje interesantno jeste da komunistička partija u Kini već decenijama kontroliše informacije unutar same države. Te cenzura tamo nije nepoznanica i sama propaganda. Međutim, ono što se promijenilo u posljednjih par godina jeste da kineske vlasti sada ulažu napore da podstaknu propagandu i širenje dezinformacija globalno, pa čak i putem globalnih platformi i mreža koji su u Kini zabranjeni. I sjećam se primjera u martu kada je onako aktualizovala se priča oko koronavirusa i Kine kao države koja potencijalno stoji iza koronavirusa. Tada je uslijedio kolektivni napor kineskih diplomata, što u Crnoj Gori, što u regionu, što u svijetu, da u lokalnim medijima daju intervjue u kojima izdižu Kinu opet kao zemlju koja se jedina izborila sa koronavirusom. I onda smo uzeli da upoređujemo sve te intervjue i ja mislim da je to sve došlo sa iste adrese, samo je prevedeno na lokalne jezike, gdje je 90% sadržaja tih intervjua u lokalnim medijima u Crnoj Gori, u Srbiji, u Mađarskoj, u bilo kojoj zemlji, bilo potpuno, kažem, gotovo jednako kao u svakoj ostaloj. Dakle, da počnemo sa tim intervjuom iz aprila. Do njegovog plasmana je došlo nakon što je srbijanski predsjednik Vučić rekao da ne postoji evropska, to jest solidarnost Evropske unije. Znači, opet se vraćamo na to da je vlast ta koja u stvari
širi kinesku propagandu. Možemo kasnije o svim mogućim vezama Srbije i Kine koje prolaze neprimećeno, ali, kažem, Kina ima svoj neki, da kažem, starter pak medijski, ali razradu tog medijskog starter paka radi domaća vlast. Dakle, cijela priča da je Kina superiorna u odnosu na evropske zemlje ili druge zemlje kada je u pitanju odgovor na koronavirus, moguće napraviti paralele i moguće uporediti kako se Kina izborila sa pandemijom, kako se Evropska unija bori sa pandemijom, kako se Srbija i Crna Gora bore sa pandemijom, i tu su velike razlike. Da bi se borio sa pandemijom na kineski način, potrebna je totalna kontrola u društvu. Moguće je da je potrebno tu tražiti isto odgovor zašto su provladini mediji toliko zagovarali kineski model, gdje bukvalno u svakoj zgradi, svakoj ulici imate kontrolora koji gleda kako se sprovode mere, kako i gleda šta će se desiti, da li je dostavljena hrana, da li se ljudi ponašaju odgovorno, ali isto tako koji prijavljuju nadležnim organima ko je to prekršio, kako je prekršio, koja kazna treba da se sprovede zbog toga i toga, što očito izaziva, da kažem, jednu vrstu zazubice domaćim vlastima koje priželjkuju sličnu kontrolu i u Srbiji. Tako je, potpuno si u pravu i saglasan sam sa tobom po tom pitanju. Ono što mene negdje zanima jeste, hajde da se samo vratimo na nešto što sam rekao na početku, a nekako smo ga preskočili, a to je da su ona istraživanja Globseka i IRI-a, koje su rađene ove godine, pokazala da postoji percepcija među građanima i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u regionu, o Kini kao prijateljskoj državi i kao državi od koje ne prijeti nikakva opasnost. Sad, znajući neke stvari koje i ti i ja znamo, da li postoji neki način kako promijeniti tu svijest, odnosno kako istaći ove činjenice o kojima govorimo u malo da kažem, otvoreniji način? U Srbiji mislim da to nije moguće iz prostog razloga, opet se vraćamo na medijsku kontrolu od strane režima koji kontroliše praktično sve medije, dakle sve nacionalne emitere, odnosno televizije sa nacionalnom frekvencijom. Postoji jedan slobodni dnevni list, 2 nedeljnika, 1-2 kablovska kanala i svakako istraživački portali, i tomu dođe to. Dok otprilike nekih par hiljada drugih medija u Srbiji su pod kontrolom vlasti. I sad kako građanima dostaviti informaciju da, nije to baš tako sa Kinom, kada postoji toliko drugih problema u Srbiji koji takođe jednostavno ne možete ih vidjeti na javnom servisu, na RTS-u, i ne znate šta se dešava u Beogradu, da li su negde poplave, da li su negde protesti, a kako bih rekao, Kina ipak nije pri vrhu prioriteta kada je informisanje građana u pitanju. Tako da, bar što se Srbije, mislim da bi u Crnoj Gori možda i debata oko tog pitanja lakše se povela zbog pluralizma i medija i drugačije političke situacije, dok u Srbiji to na neki konvencionalno, tradicionalni način nije moguće. Iz prostog razloga, jer medija nema. Pa ja bih dodao samo da si u pravu i to za Srbiju i za Crnu Goru, ali u Crnoj Gori, iako postoji taj pluralitet medija, s druge strane mislim da je naša politička elita, ova trenutna, ne vidi ovo o čemu nas dvojica danas razgovaramo kada je u pitanju Kina. I da oni u posljednjih, da kažem, i godinu i više grade jednu intenzivnu saradnju sa Kinom, a nakon susreta nedavnog sa kineskim ambasadorom vidio sam da se planira i nastaviti u tom smjeru. Tako da mi... Pa upravo je problem... Na samom početku, znači Kina sarađuje sa vlastima. Upravo to. I mislim da treba početi od vlasti, upravo da jednostavno vlastima se prikaže, barem tamo gdje je moguće, neke stvari o kojima smo razgovarali. Mislim da ovaj naš današnji razgovor, koliko, da kažem, bio u cilju podizanja svijesti, toliko je bio u cilju podizanja određenih pitanja.
i da će nakon što bude plasiran na društvenim mrežama i YouTube-u zapravo doći do nekih gluvih ušiju, da se tako izrazim. A meni s druge strane ostaje da ti zahvalim, prije svega na izdvojenom vremenu, i opet da ponovim da se nadam da smo kroz ovaj video probudili neke uspavane glave, tako da ih nazovem. I naravno veliki pozdrav za sve koji će ovo gledati kada izađe i kada bude vrijeme za to, i da naglasim da se vidimo u narednoj epizodi. Hvala.